Zdravo ljudi i dobrodošli u Kalitea vlog par 2. Što ima da izjavite za naš video? Koji boje vaš Bugatti? Znači, mali uvod, mi smo ovdje kod plaže. Naši apartmani su tamo, iz glavnu ulicu. Slušajte, čovjek pametno zbori. I ovdje imate glavne stepenice kojima se spustite i plaže na dnu. Zato što faktički tako je Kalitea napravljena da je ovo faktički sve gore na nekom brdu i plaža na dole, sad ću da vam pokrenem. Znači tamo vam je ta glavna ulica, tamo. Onda evo ovdje su stepenice i evo je plaža. Mislim evo ga more tamo, ali to je faktički dole. I evo nas ponovo, znači tamo su stepenice, glavna ulica, ovdje je neka mini crkvica, ovdje je ovaj kao glavni trg, ovdje se nalazi neki restoran koji baš ima pogled na more i ovamo je plaža. Mislim, nije plaža, ovo je čisto vidikovac na plažu faktički. Sad ću vam pokazat. Bukvalno iz ovog hotela tamo dole, mislim da se odavde čak i ne vidi. Ali evo da se ljudi kupaju. Vidite čak dole, znači to je bukvalno na stepenicama. Nisu mnogo strme stepenice, zapravo su super. Mislim da ima tačno 105 stepenika, to su tačno brojali. I nisu strme, kažem. Inače zanimljivo je da je Kalitea zapravo nalazi se na prvom prstu, na Kassandri. I ima plavu zastavicu. Plaža je zaista fenomenalna. Prethodnih dana, pošto je bila premalo oluje i tako dalje, nije bilo, mogu da kažem, mirna voda, ali sada se i očistila samo od sebe i sve. I talasi su minimalni. Dođete u juliju i augustu, to je bilo bukvalno bara, toliko toplo. Jer ovako je zaista toplo i baš je prijetno, jer sad kad ovako prži sunce i onda vi uđete. Jeste malo hladnije vode, ali se brzo naviknete. Ako se malo krećete u vodi, to je to. Sve preporuke. I dobrodošli u glavnu ulicu. Idemo pravo do naših apartmana koji su tamo. I ovo ovdje je naš apartman, tako da... Evo jednog kratkog obrazloženja naše plaže, kako ovdje izgleda. Znači imate gomilu ovih bukvalno ovih kao mini lukica ovdje, ja to tako zovem. Protežete čitavom plažom i cela plaža je bukvalno piskovita. Nekim delom imate ovdje kao kamenje u prvom delu, ali uglavnom je odsutno. I nakon toga bukvalno imate veliki pričak. Mislim vidite već do kraja tamo, do kraja lukice skoro. Imate bukvalno pričak, mislim makar možete da stojite na nozi, sad zavisi koliko su visoki. U principu možete da stojite do kraja i stvarno onako super je ono tipa za malu decu i slično ili sa porodicom s malom decom. I pesak je, kao što sam rekao, veoma sitan, beo, što mu daje prednost. Tako Đikica? Da. Ovdje imate najbolje izlaske sunca, dalski gotovo ne vidite jer zađe iza brda, ali imate najbolje izlaske, ali tako Đikice? Šta? Najbolje izlaske sunca. Da. Koje nismo vidjeli jer spavamo ujutru, ali da. U svakom slučaju lepo je doći ujutru i da snimite izlazak sunca, zato što, mislim, to je da sedite, pijete nešto, tipa kaficu i gledate izlazak. U ovaj deo vloga možemo da ubacimo moje generalno mišljenje o Kalitei. Generalno malo je mesto, ali je zaista lepo. I da kažem, noćni život je isto lep, imate dosta svetala, dosta prodavnica i slično. Opet kažem, ne mnogo, nešto preterano, ali opet se nekako na super nivou. Izuzetno sam zadovoljan čitavim mestom, znači same plaže i kao letovališta, pa ide same ljudske zajednice, tako da. Ajde, ugasi ga. Ja sad završio za... Ćao ljudi, malo kasnije i mi smo sada ovdje spremamo se zapravo za plažu. I nešto sada da vam kažem, a to je da vam pokažem najbolji mogući proizvod Nutella, proizvod u Grčkoj.
Znači, ovo se zove nekako, evo možete, ja ću ovako da ovo stavi, da vi to malo ako pročitate i to. Ovo je u fazon grčka verzija Nutelle, da. Znači, to je grčka verzija Nutelle, je mnogo bolje iskreno Nutelle, zato što ima neki tako specifičnu neku aromu, ima malo, ne mogu da kažem nekako, ne znam, mnogo se dobro sjećam, ne znam ja koji je to ovaj ukus. Pa nije baš topljena čokolada, mislim kao posjećam na topljenu čokoladu ovako po teksturi, sad ćemo to da pokažemo, ali kao mislim uglavnom mnogo je dobro osjećaj, znam, mnogo bolje Nutella, tako da sve preporuke i fazon 500 grama košta 2,61, tako da to je svako jeftinije nego kod nas što košta Nutella 500 grama, imate 500 dinara čoveče. Ovako izgleda, sad ćemo mi to dokradnemo za bolje doživlja i to je to. Ok, ipak ćemo ovako da probamo, ok. Znači, ovako to izgleda i ne, sad ću da probam da se vidi. Čekaj, opa, da. Uglavnom, ok. Vidite se da je kao tekstura Nutella, to je ok. Evo vidite, znači, bukvalno grčka Nutella mnogo da bude, Evo ako, prvi put sam se javljala ovdje iz apartmana, zapravo iz kupatila, malo bi dalo prljava, nema veze. Sada je noć i mislim, ja jedno spavam i šta je fora? Fora o tome da sutra počeo se probudim ujutro u 6, zapravo u pola 6, pošto je izlazak u 6, želim da se probudim u pola 6, probat ću da se probudim u toliko. Znači 6 ujutru je, 6 ujutru, pa zove pola 6, tako nešto. Sad se još nije zašlo. I sad imamo da gledamo izlazak. Zdravo ljudi, mi smo stigli na plažu i sunce još nije izašlo. Što se da primetiti,